The Zoom TV 20 amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. The Zoom TV 24. Amakuru yiri wavugwa reka tuyahere mu kinyamakuru igihe cyanditse ko umwarimu wigisha muri kaminuza mu ishuri riherereye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabarondo uyu yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gukekwaho gusambanya umunyeshuri w'umukobwa yigishaga akanamukingiranira iwe mu nzu. Ikinyamakuru igihe kikandika ko uyu mwarimu yigisha ku ishuri ryisumbuye rya Kinzovu yatawe muri yombi ku wa mbere ku 8 Gicurasi afatiwe mu mudugudu wa Bitoma cyangwa se Bitoma ni mu kagari ka Kinzovu mu murenge wa Kabarondo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Kagabo Jean Paul yabwiye ikinyamakuru igihe ko uyu mwarimu kugira ngo afatwe byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage bagiwe basanga hari umwana w'umukobwa yakingiranye iwe mu rugo. Ati yafashwe ejo yajyanye iwe umunyeshuri yigisha. Abaturage twaraje tujyayo na RIB na polisi dusanga koko mu nzu harimo uwo munyeshuri. Twahise tumushakisha turamufata tumushyikiriza RIB. Yasobanuye ko kwinjira mu nzu byabasabye kwica urugi ndetse bakuramo uwo munyeshuri kugira ngo bamujyane ku kigo. Yakomeje hasaba ababyeyi kwita ku burere bw'abana babo bakabakurikirana umunsi ku wundi bakamenya koko aho baba bari. Kagabo yanasabye abarezi kwirinda gusambanya abana abigisha kuko ngo bigayitse kuba umwana kwitezeho ubumenyi bwamufasha gutera imbere ukaba uwa mbere mu gukoresha ububasha umufiteho umusambanya. Ikinyamakuru igihe kikavuga ko cyamenye ko uyu mukobwa yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye icyakora ngo yujuje imyaka y'ubukuru, ariko mwarimu wamusambanyije ngo ashobora guhanirwa gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko agasambanya aho yigisha. Kuri ubu uyu mwarimu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kabarondo mu gihe hagikorwa iperereza na dosiye ye kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Mu yandi makuru mu karere ka Gasabo wari umaze igihe abuze yasanzwe yapfuye. Ikinyamakuru Umuseke kikandika ko Mugemagango Stefan uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko mu murenge wa Rusororo akagari ka Mbandazi umudugudu wa Karambo yasanzwe mu nzu yapfuye nyuma y'iminsi yarabuze. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mbandazi Nyonzima Martin. Akaba yavuze ko hagana saa 5 z'amanywa zo kuri uyu wa kabiri aribwo amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye hatanzwe n'umuyobozi w'umudugudu. Icyakora nubwo aya makuru yatanzwe n'umuyobozi w'umudugudu Niyonzima akavuga ko umuyobozi w'umudugudu yahurujwe n'umuturage bari bafitanye gahunda nyuma yo kumara iminsi yaramubuze ageziwe asanga yarapfuye. Gitifu akavuga ko kugeza ubu bitakwemezwa niba yarishwe cyangwa se yazize uburwayi kuko cyangwa se ngo abe yariyahuye ngo ahubwo ibyo ngo bizemezwa n'inzego zibishinzwe. Ati buriya RIB nimara gukora iperereza nibwo bizamenyekana icyaba cyaramwishe. Avuga ko kuwa 4 w'icyumweru gishize aribwo baherukaga kubona makuru y'uriya mugabo aribwo yagaragaye iwe yagiye ku biro by'akagari kumubwira ko umuhungu we amubuza umutekano amwiba. Akomeza avuga ko n'ubundi amakuru harandi makuru ko umugore we wanyakwigendera n'abana be bari baragiye mu gihugu cya Uganda batari bakibana ngo yarasigaranye n'uwo muhungu we. Ubwo rero Umuseke wakoraga iyi nkuru umurambo we warukiri mu rugo hategerejwe ko ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma. Andi makuru yavuzwe kuri uyu munsi Rwamagana polisi yamufashe atetse kanyanga. Ikinyamakuru Tarifa kikandika ko umugabo wo mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana yaguwe gitumo n'abapolisi ubwo yaracometse umuriro atetse ikiyobyabwenge cya kanyanga. Uyu mugabo w'imyaka 53 y'amavuko yafashwe ku cyumweru ku ya 7 Gicurasi asanzwe atuye mu mudugudu wa Ntunga na akagari ka Kimbazi mu murenge wa Munyiginya. Abapolisi baramusatse basanga yaramaze kwenga litiro 7 za kanyanga
azibitse mu cyumba araramo. Superintendent of Police SP Hamdun Twizeyimana ushinzwe kuvugira polisi mu ntara y'Iburasirazuba avuga ko polisi yagiye gufata uriya mugabo ishingiye ku makuru yaratanzwe n'abaturage. Abapolisi bageze iwe mu rugo rw'uwo mugabo basanga koko watetse kanyanga afatirwa n'ibikoresho akoreshaga mu kuyiteka ndetse na litiro za kanyanga zigera kuri 7 yarahishe mu cyumba cye araramo nazo ngo bazibonye. Amakuru twabateguriye reka tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko abantu 13 b'Abanyapalestina barimo n'abayobozi b'umutwe wa Islamic Jihadist batatu bishwe n'igitero cy'indege za Israel muri Gaza. Inzego z'ubuzima muri Palestina zavuze ko abapfuye barimo abagore 6 n'abana 4, abandi bantu 20 barakomereka. BBC kavuga ko Israel yatangaje ko yagabye kiriya gitero igambiriye imitwe y'abarwanyi bo muri Palestina bari babangamiye umutekano wayo mu gihe kizaza. Umutwe wa Islamic Jihad wavuze ko uzihorera bikaba bishoboka ko ushobora no kurasa rokete muri Israel. Icyakora iki nicyo gitero gihitanye benshi kuva muri Kanama 2022 ubwo ingabo za Israel zamaraga iminsi 3 zihanganye n'umutwe wa Islamic Jihad. Umutwe wa Islamic Jihad numwe mu mitwe minini inyuma ya Hamas ikorera muri Gaza. Israel ishinja uyu mutwe kuba ari wo uheruka kuyigabaho ibitero bya rokete. Mu masaha ya kare mu gitondo cyo kuri wa kabiri indege z'intambara 40 za Israel ziri kumwe na za kajugujugu zagabye ibitero ahantu hatandukanye muri Gaza. Ibisasu bigwa ku nzu z'abaturage bituma beshi bagira ubwoba. Uyu mutwe wa Islamic Jihad wavuze ko abayobozi bawo batatu biyita Al-Quds Brigade bishwe bari kumwe n'abagore babo ndetse n'abana. Abo ni Jihad Shakar Al-Ghanam wari umunyamabanga w'akanama ka gisirikari ka Al-Quds Brigade. Khalil Salah Al-Batin yari umuyobozi w'umutwe mu gice cy'amajyaruguru na Tariq Mohammed Ezeden wengo yari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare. Itangazo rya Islamic Jihad rikavuga ko mu gihe bunamira abayobozi babo bishwe n'imiryango yabo, abagore b'intwari n'abana babo baremeza ko amaraso y'abayobozi ngo babo azongera uburemere bw'igisubizo bitegura guha isomo igihugu cya Israel. Icyakora Minisitiri w'Ingabo muri Israel akaba yavuze ko ikihebe kizahungabanya abaturage ba Israel kizabyicuza ubuzima bwacyo bwose. Dusoreje amakuru twateguriye y'uyu munsi. Amakuru yo kuri Zoom TV 24 utarakanda akamenyetso kanditseho subscribe gakande nako gatukura kugira ngo amakuru tubagezaho azajye akugeraho mu buryo bwihuse kandi ube uwa mbere mu kuyabona. Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. Zoom TV 24.